Ken was a man, because Janae, you're welcome ka Friday lesson, ka summary and bukona balat rape cherry. So, kukon summarize it in the island Japan ka lingre juga, tin channel nyej. Kaja lesson me o pal mitel pek, and way bukon ko dan bukon o pal kaja pal mitel pek. Ka bukon o tong we mon me ko wa chang and Japan ro nyal. Ken jag dial ke elder dial me ken kone dial in cha ken tin bu te niam kwarana kus bana je chupal ke chan ken wer chi kon bile mete ke de ke je be palan ke je be chute so dan always ke bu kone on ko bana je lat we mona men ta ne chi kon believe no until chana we ro nya and Friday babino kona da manda ne tulam ka Gambela as well ka Ethiopia che time de me che la kam kon go ba ko lo ke jen samri me so brother tut me lingi joda cha kwero ko se la tas large ke your dedication bo so la time kane ka bilo go internet was me do dien chi te chen ko bi ne belwak ke ni jeme ene bi kwero ko spe te kel ge ka be pos ka was me che kamo bi Friday bi ben summarize ke kwidan changa bakke longo koro dala rale ka je ko kon chang longo ko kon welcome ko bu kon loy ko rale ka rumdan ko kwarani Yesu Kristo ene ber kamal yene ye pos ken taga man thank you Gwalong de yen yan ner ke chot gwan gat yen gwara de yelar mal nok sila dante sku chana te ker jen wazen chugo ku ni india le chana jen so da mandan de sila te zo ne ideal tin je program she organize ka go bin chalat ka ne bukus vet ker ko termina ba ben ke Friday kan kono ko Friday Friday me chiraga summary or summarize meeting chalat ka Sunday Monday Tuesday ben ka Saturday ko summarize ni lesson bokkele dan bana pal bana ko lawa they kwen bada jana pal Lloyd test war yar goyro which will come tag me manage slide is yar select roneres roain yar bakalat isu ni chukwan gwa jenne amen de mar minyon de la slide de je convers de jen Friday me ka Friday gwa me chet min channelin kangi ni chen won ni dan kelo raje ke pal ga misil pal misil gut palan do pus watele gut sen men ko ne ngwa iti ga good we mon ke jen gwa ga to content no go dan gwa ga le go do bestel gudu no na en tamene min guru ba me shokon gwa ga me pal pal ngoro dan chane chane jek listen kire ni ngi getin chane goro won no pal goro de kunal de panisha le la tasbat de bin bidit ye de kona panisha pal goro de korodan yakani de churu de rekos pal goro de kona jinnas ket charo deri ka Friday go me pal goro en gor ko dum e de to bela mush ci kono jeng dan ci ko ci mush ga lo no to betu ka Friday go me ci ko la do min gor ko lo garwade area duere gore je no banaro dari duere
ria duere e janan waj pal ko kwide ko palan ko kus nu ken koran ri duere en kon duer kon ngajen no tim chanan lat jaka nu palan bo ne kon lar te le lon go so pal te ga lon go min te ke ria duere ro ria duere go ne salat sa school ga no miri na duere la ya ge ni duer ta duer min la ko sa ge ge no chi salat ka do no go e womi chiranu ge naro che duer in che kula pen che pal so mo la ya ge ge duer no mo mi jet no loy du che duer che lat so jokos che lat ka duer che na ram kon duer set ke ni sala da demanda ni ki sala re ram kel do ja ni judes iskeros judes se ugin ni gara me sala se ugin ni tai se udir ke je gare sala ken ugin ni bodono se ugin ni nero en ni sara mi je ken ugin ni der ken ta ande der take a long point je ko ba mission kan mo bella the bible ko logo no in chan duer guru bana ta area duer muto ci kon bi se ko da mandan yi so ci kon bi se ko wuni shala balam ko me di se ko to ken garo di area kus ko loy den ke lu mu bi kon gwada ne si le kon kun da na di se ko jandaro baro bazwan lagi ke dia recala dengan malam Judas sekuani ye cuci kok kerja lang sebelum dibayar bilang dan si guan jeng ni jawam kuda biar mau bela nu kena cari kena lo dir ke mas biar jen dia kok ke kuani Yesu mendat jen si ni jada min cedera no mi gram de kun gon na si janaro baro gangwan ni mandan ni non dia em di kolok ci ga bible ni min kwen rajame salat keni ni kwen rajame sa gor ka ni mandan ni len ji wai bogun ko na chole ke bogun cha chole yes steps to cry page 22 waga 23 rajame cha la ba cha ber cha la ba kana ta ndera ro de riti gure je no ci bi jasun loy dan bel konoro so bana long ni biar biaran ci ben ko kon mine kon ni mandat Galo Matthew cho cái jandara udah baro ka bes ngwan dien che tain kwa me ngap Judas karo che bes ngwan dien che ko lar kon wa zemeno ka shwe we hen che dwer ka kokriem ram te dwer chubos pale kene dit nas we telo ko chapsin ene raidu para. Amen. ngalo cek wajin ci kono lengwa no me me do ngon ken sikanta ria duer matok la siande ki ta de ria duer matok eno sang ne jene do man da man dani jus de go chang me jala ke lo ko ye chu ken ria duer matok ken chu bloide mi che chu
ngay dân người sẽ quên đi chủ sẽ quắc chú quỳnh nè rồi cha ra mi quan địa quy cho mò than cô đero đời qua nó có đẻ 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 ngay chỉ giặc sẽ chủ bài để có đại qua bên này chỉ có cha gor ka prophets and kings pick cha ra cho mò cha là đừng nó kus qua nó kus dân cha là the David no kia cha là cái kings no dân chỉ sinh Billy kia Lueni cái lát cái Nas dân siêng nika siêng loiran loidu dân qua siêng gokos cái dân qua gần mu dertan cái dân mo mi cái ni der nga chere loidu cái ni nga dân no ngabi tuko cái dân mo bijina pay dir ke setu min cha gore der cái này là de trên teria der ne tok re lo ni kien ka kwiriam kwan Yesu in chelo ka kwiriam ko kwija mo be der ba ka page bi ka page no no bi ka te pin bum ga dire no se kwar se bible kon chuma no banari am Yesu ngaje no se der kon ya chakala chan mun kun ka na ju cho wa je ba daga wo bang wan wi sa la da gwa do me de kon min len na mo nyu de chanan ke lo phanh no kon ngat kon kus no lo kon kus lat kon re lo re lat kon re ke le kon ti chuploida ngi agor na yu choko wal de da da o ka bang de kun kon de mun kun kon man dan Okay. di mun Well, kun Gwala, Matthew choko well diech person badek tien kan bang wan dien che sa nyi ra Yesu ku kwi ngi je gwanda one Jesus Juda. Gwazi me che lare bes badek wo ka bang wan che lare ene ling yana che laro neiti ti loska ke lep kien ka loj kien nan ke ka palne palien ke bang ko ngech ken ni cher na alangut ngi ken ni cher na alangut sorry ngi ken ni cher na alangut amen. God bless you se min channeling survival larno ne ti alakon on nekos los ke le kien kien lat kan ke le kien ngadien tere le kien chetere loy ni kien ku mo na loy kien ka en kus la me ra ni ci Yesu walat ci alat ya cha gor me ji non de loy na de loy na to nane de me lot ko no kene ti ken ga loy dien loy dan ken ko no kam kus mi chana loy dan kam kus tele do me de biar dat da kon yen ga ja de biar se kon de yen so mo da kon ya ko bane te ke ria bieri mrong salat ka jon chong wan da jandara ude dioko no kun nyalo Yesu war no kus war leiden falle ten palla ka tok ka pal ken ga ye e ken den gore tok ko mu gwa me e wo banne te ke ria bier no tok banne te ko pal mo tok ka banne ngajen yen ni cha kam kon ye te ga lo chỉ còn nó bây giờ là chia mi dòng này ngoan này chỉ dọn ban này nó chỉ là loang của đã còn lấy đấy đã còn giặc của
ba kon palaga akus bani ye bomde wangde ndera kon gerge je ndera kon jako ba kon palaga akus ko wa ye janan pal do pidan la deram ya la de long leñ la do lat kono deram kuje mo ngor ko su ne di cetketa damare ke ñu mare min la palan wo palan entel gudo ban ko nel bane lang ni siam bane po ni siam no wodan rei gos general goidoro topic dan gelu jana la de wo palan telegu para boku rei pal ka gor ko ze wo bane te geria diere mrong bane te geria diere ni to bane te bane ko bane pal ka to ka bane yekos in chane jek ka fel diere no ko kos in chane jek yechu bane lel bane ngajeno ye loko kon doya ka kon milat yer kon sima la de lat kon ka chane be gwe nero bane gwe ni ko ni yechu ko bane gwe nga bane gwe miriam yechu en chelo ko kidan kuje mo be derbe jude be jutel lwak ka kon me ke lew jana lat bible jana lat bible kon ko to point ko na letter swa insha nyen chale din mi pai shak en ket kon ni chiang lu ne lar ko ne kus gwai ya kon ni chang chere min ji konon sa ji gor ka nyu chuga ka nyu do no nyam kwam kwara kus te ga ne lawe general gor ni chiang ku je mo gweje wane ka gwa do beno rei chang kwara kus da kon yang ngwang na dia ya dong bo do sel le tel ngwang mi ba ku ba pal ni siang warga ni siang chetane ko nyen kon ring nyen ngwang kon ci kon ku pala gwa ku jina de la ci loy dan tes ko sane gaji ni sane bo sane li gatan di bible lat kon ande mu kwar male be yokon ya temal Amen. Eli aktaga gwandan. Thank you, brother. Kajen a time che kana kachi repentance o dong riet karo dan dueri kana jen full summary en chimun ko fi lesson kadan. Eno de kon de kon a palade ki de kon a worship di ke pick mitel pick a pal mitel pick. Yeah, che me lar chicken te ka Matthew na was a be ni ba ko ba pal ke ye kana to. Che just gwa kel karade. Ka cha kon jo ba ko meno de koro to bela mush to go. So was a me vegeti jo bi kuga kapal and story inside story dan bene was le jek me bala lat ke jadong bala rien ka was a berne bala share boka ye lesson makwa bene was de bene le jek ene ke ngwata maka demanda attitude if de chu pal ke pidan de kon se mana kon chulun kamal. And thank you, July the 3rd. wa chan pal ci loy de tes war ndar war ku jide kelo ko rei roanja sagala do tan rai sagala do yo baylo bi kel re dia ni sagal bi ku ni ja chang wala ko bi ga yob ko ko boss ni sia bi kelo ko rei program tan ba ka ya la de sia ko kam mom ko baka la de baka la de sia No. Amen. Amen. Recuerdo que yo pues ya te camal van a leer que